Tiang dahak nyuk semoyang Reng ledang ratu sareng sami Sido ngerauh titiang ngeri kanjakang titiang aturan ayah kadi mangkit dumadek sangkanin sehida sangyang Pramo Wisesa sidantuk titiang ngeledangin pengkalih nagengin pengarsan idedane para pamirsa sareng sami mungguing carita sane aturang titiang kadi mangkit oh iya jawenda tios wontoh mamurda jaran kuyang jaran kuyang Napi mungguing dagang ceritanipun ledang arsa ratu idedane aturan titiang nyaksiang malih para pamirsa sareng sami titiang lungsur gangrena sinambura duaning jantan tuna luwih munyuk lungsur ratu ayah-ayahan titiang pengabdin titiang ngelungsur piteket pewarah-warah rengida sang rumaga beratnya mustikadipun risa jeroning dramaga lama kana wenten angon titiang titi angean titiang sesuluh ngelanturan pemargi kayang kepungkur rokas para pamirsa sareng sami Kadia sapunika mungguing daging atur titiang dumadek sangkanin pangdahan ida sangyang Pramo Wisesa titiang saking rombongan Dramagong pengkalih paluwe ratu idedane sareng sami ngamanguhin kerajaan dirga ayu so
Aduh. Payu masih ngaya. Kada nak buung. Kada yang buung ngaya ternyata payu. Ulian jog ke dipuan. Kin nyaman ngejuk aja ngaya. Meda tuh demen hati man ngaya kada nak dadi raja bang cepot. Bin ke kini dadi bangge-bangge yang bin bang. Ngaya pang kutus. Pang dua ngaso dadi ke kini. Nah, ini penting kan bemahan ngaya, itu demen hati di karya puro dalam. Apa? yang penting penontonnya sabar kan, sabar. Nah, banyol liu saja nih kita yang lah boleh di telun, enggak sore ini ke pemelajah kan diseng pulas-pulas. Pangsing mengecewakan masyarakat Blegau niki. Oh, pang bangkau nih. Dipuan di telun, negak diwang iseng gitu. Teko nyamannya aja ngayah. Ini ngayah ternyata beban masih cuma kaden sing kaden. Panaen puik net yang di telun boh. Puik net yang bapak dadi ngayah kalau singnya ada mepayas kulo ada mepayas kulo orang yang dadi raja bapaknya ada pidan ngayah maluan gitu masih panaknya kelih kandi ngeling kandi tepuk bapaknya senya mau balik ya jadi panaknya jenis gitu masih sing banget tadi mepayas kulo karena pang dadi raja rene GP nomok sutradara pang dadi raja sing banget lacur satu gini buat kengkian Jaya ratu nah agat semeton tiang sarang sami nu diki sabar Kang Yang kenten agak mekeluang gede nak seko baru-baru seko juk-juk nge ampun nang duka nge kenten nah ini Didian ngememel nang ngelah nyamun ini ya. Didian kedua selah munnya. Lanjing bangun lanjing. Apa sebak anjing ni matos dan tiap sebak ni. Mang ni sebak apa sebak anjing mati ni. Di dunia yang gelur-gelur siapa sih jak lihat beliau. Cenawang sebang jelema. Ya nawang je sebang jelema. Benar na bisa narko kena cang kengken peluang sempat kena cang. Ah, bang je yang bida namondo. Karo gerudo. Karo grudo, saya buat ada panak, jangan balik ini ngeleng mana jangan tangki. Nah, bung cara gerudo, cara lindung. Benar. Ben nyangat-nyangatan. Jadi hitung gini. Apa ada jadi jak leng ada leng petang dino je bajak lihat beliau apa ada masalah cini sebenarnya. Jangan lian sebat anji. Ulian sebat jangan ini bas kaliwan sebat jangan anji. Apa sebenarnya sebat yang cini? Jangan lian sud magae. Mendije si magae lane ya di sud dong. Itu di Ubud. Di apa? Di Ubud. Di storan betul. Storan di bank. Di bank di magae apa di koperasi? Adi di bank. Dia nak ngabo makan tuh apa dan? Wah, restoran ada aneh tuh. Oh, restoran. Dagang maman tuh, jijak senawang jilut. Ragang maman tuh, tunggu cang ngabo gitu tuh, bo. Itu becangkut magaya tuh anjing. Adi sudah nggak cuma kayak ada maling apa, ada pelih apa sih miripnya. Nggak ada pelih apa. Ulihan cangcing becus magaya aja. Dong kene masalah ci gede aja benar ci sing sepang ci keliyut. Ulihan jang sebat anjing. Jangan itu magaya bagian apa kaden ci, Bang? Bagian apa ci man? Itu mubut
bulun pe. Sing tadi orang itu bulun pe. Bulun apa dah nih tuh nih makabar anggu sup doang sang buat mulun. Bebek ada Oh bebek. Jeneng cie cara anu atuh cara cang jeneng cie. Awak patuh ini. Jenang cie gini lanying jenang cie. Jeneng cie tapak. Ada anjing lanying. Ada. Ada anjing tapak. Betul. Ada apa? Cang man ngayah dini rencana cang ditelun borena dibi bado nelpon lang dinas kebudayaan provinsi Bali nang kieu. Boy. Oh. Aing cuma jadi dinas kebudayaan. Raga moyadnya dengan tulus ikhlas. Man berezeki, teleponnya cangkin anu orene cang ke PKB. Boy. Ngudiang jadi kemungudiang orene kan dinas kebudayaan akan san. Mau balik nak mau mengigal. Kena cari minggu kalau kamu ada barangnya gitu kena pengenumpang kena ke musik gitu. Kadang-kadang orena pentas jadi itu oren mau balik sih. Sing deh pun oren mau balik pangramenan PKB ngono ya. Wak pergino tengal kene oren mau balik oren ngigal. Ai Petro pasti kangwa saling ibu. I Petro ceng kangwa ulian orang mau munyi kasar-kasar ya sing ada gitu tuh nak sing tawang masih apa nih ada sing nyidang hitung gitu kangwang rago dini rago kan hitung dong hitung anak bo bener hitung kunci ya man ya rago ngayah sing emang ngayah dong ngayah gitu deman nanti jani man ngayah dini di Pulau Dalam kone bulan pitung dino demen naten jang antusias masyarakat di Blego ngantiang rago nyen ya tutung minggal demen jang nepo ngene rame ada mau balik biasana ada mau balik sap jang cing ne malu tawang je karyone nak ada hubungan apa adanya tuh hubungan batin aja cang karya dalam mana nyen kalau kendi betinga nyen dong lur nyen tuh adi sebak bungunnya cara cang lah mau ni togo nyen orang ci sebak jadi macam-macam jaglah awak itu agong gelah nih nang tegar lo sajo agong nyen tuh len sebak nyen tuh nyen ada dua agong kan sebak tuh pak cang lah nyamuk di lah kamedal kene kamedal kone medal yo aja tak butuh aja nih tekan tak butuh milu aja butuh Daya bosan bisa ngigal ngeknya dua gong kone manuk rawon kali-kali ulung polon di jauh man aja do di jauh kone rakoran nying betawang lah maramuru yen budi sing gambalang igalang niyo ini sebat kayong gelah apa man dia apa uning segogoang ni mula sentimen kan dia masa kene gamala raja Dewan rawo kamu aja belum gelah apa man ini ratu Kang Yang kenten nak segogoang nak nyingang masih goban ratu cara manuk kalau gambarnya manuk rawo kenten yang ratu dua gong togo dua gong Soekardo ampuro bani cing lah dua gong Soekardo satu ya namanya apa sih mirip guangan nih can gelah dan ke bone ceng duko itu sing macam dia nasi benyop betawang ke nak budoh itu sih napi sujati nadi jak bede cara nak men dua gong jak bede sensitif bede dia gelah jengahkeun penonton sajone ada drama gitu
Drama budo-budo Kang Yang nih. Man jadi udang ce, ganu kayon gelas cengken kena ce. Mak kengken aja kayun gelah orang lah setia. Adi gelah orang si. Weh, lihat tuh. Itu mau kengken kena cing. Oh. Ceng, kelak kayun itu gitu sih. Napi, napi sujatina sane sungsut ring kayun ratu dua agung tiang, dua agung bagus. Nikang si tiang. Gelah coba kalah bersewa baro lawan Raja Korib bener. Itu mawin gelah jengah. Ayang jani nu gelah sing lakuradang. Sing yang ada tepuk cai banyak gelah. Makenakin gelah. Agung, ampun nih kau sungsut ring kayun napi asane kawan cokor ratu mau sewa maro akeh banyak ratu riki sane dot kan ratu mangkin sampun kenten ngiring jak melila cito kali liang Yen dado suning aku dong umur dua agung ampun. Ada nang 65, nagu setengah. Berat bulan yang berat ampun. 65. ngiring melila cito aku ratu agung matajan mau foto ngerah liang mungkin diliang kan ngiring. Nah ya begitu kenapa main lah. Dijon nih bekan nih ya. Saya ada tepuk apa kena kali tajan. Saya ada tajan lagi. Dijon nih kalau hubungan anak tua nih. Udah gitu jadi. Jadi lan kepuri jemak jadi Brahma Aryang mak siap gelah nebin jak cagar menang jadi. Napi dino mangkin orang na dino Brahma Aryang siapa nih cocok? siapa nuleb. Kayak Wah. menajan yang lebih so dan. Nah. Ngiring apa ngendang kepuri ngiring. Mangkin alo, mangkin dua agung alo. Wah, mano. Ken mirip ya namanya kakak Pak Agung. Banyak serem. Kamben aloh nang alih keduduk empat limang diban wakil mau pakai masyarakat bangsa wakilan do tadi pakai di subane jani wakil nang hitungan dini ngapeh tiga hidup agung ning serti dapura kengken kena wakil yang sing ngidang amun nyet kena sing suka wakil pokoknya belajar belajar nom nang mayan sujatena ada nelakar rawasan beli ada pecekin saya nom anu makengke ana teken beli Yen tiang sarang beli beliau sekadi gede habung mula mudune lan legde jagat kuripan memarakan ini menkengken-kengken
anun bline. Ni mulane demenan wakeno. Sawire dewek mula matunggilan. Sat makro gede habungok, sat makro cara sepete. Pun ni dewek lan pun bareng-bareng. Nya agak nyepet balong melengis bener aja dua nom. Man jani lautan ay. Lautan kengken mana. Ini nom. Benjap itu di penangkelan. Apa jane atur undingan belikan di dua agung. Lingsir jangan nom rakyat orang setuju beli pisau itu ngacaino. Man gitu tujuan beli teh. Manian karo yang ini. Yen bulong sajo beli ngai ke rahayuan. Jagat ini di kauripan. Dong yang sen setuju. Kalau nyen menyimpang, kalau nyen melenan nyenan tujuan beli ne ditu ya nom je bukum ya lakar ma probelo ken uko dan ken jagat ini. Iyan keto tanya kerawas cai. Kelasa pun wakil nom. Mula cai dot medungkah saja. Ini nyen beli. Tunggu diang beli. Jani yang merebat sarang dia. Sing jak dodane alih ya nom ko jani. Lan jani. Dab-daban tangkilan kawintanan di dua agung. Pangsing sangkanan beli, sangkanan nganom, red tadi kawi Alia waca ini tomo, becak itu ya. Paman aku akitu masih pamananku. Rumah sebange ledang pikayunan gelake paman. Kadi ada pengajum paman aku ngekelawanin gelah. Kengkendo suat waluyu sang yang suryo janero dong gitu. Paman aku nganaki buka paman. Pinako pengabeh penengan gelah. Akitu masih pamanan nom. Pinako pengabeh pengiwuhan gelah. Rumah sejangkep nyen gelah. Pinake tedong jagat dini ring dapura. Di subane ada paman ajak dadu. Kuaksi pun para banyak gelah dini ring jagat dapura. Pilih-pilih gelah. Keiring pun rapin gelah. Pobuat ane lakar bawasan gelah kelawani paman. Sing jadelen. Ane malu ada posayem bara okan gelah ke. Ayu jegek subuh. Porosido kepulihan.
saking maka putrane dituring puri kauripan nejani gelah nauking paman aja dadu tanggil sing jadelen lakar aja gelah matimang wirase maken wirase kitu nyen paman men kengken paman anu yang sekadar sampun hidup tiel kamu kanan to kapan yang nabi paman anu wangsing meglo parerasan pamane ajak dadu ngiring gelah ne buka jani maka pemuput paos gelah sing jadele mapan cening ayu subuh ngomole kang pesayem bare saking maka putra ring kauripan sake gelah subuh siaga lakar ngemargiang gere aste asaramu nungil ni cening ayu kelawaning cening bagus matemu semare ngemargiang gere aste berahmu wiwahe akitu nyen paman pemekasne paman puri kaurepen kalawaning puri de mulut wah matungelang masikian kengken gelah dini ring puri de akitu masih ring puri kore penyen paman pikayun gelah sing jadelen icening bagus titah gelah mangdo mewali ke puri-puri pak mapan puri kaurepene pangsing pudung pangado ngelanturan tegak lingih stane dituring puri kaurepen gitu pikayun gelah nauking paman panggil di paseban buka jani paman men pamanan nom kengken gitu masih paman aku ada dasar pikayun jenyanan gelah buka gitu nyen paman segitu bagus sekali baos mana tijang sekali baos biagung nika tijang wantah kayuna udale tidak sini Pidaken nawakan sejarah iya yang palung ratu panjang-panjang mapet kayu dua ning titiang puniki wantah pangabet palung memana jadi raden titiang memana ya di doyoko ido dua gong istri ajung suare jadi pacar budal beri kok kiro jadi pacar nyeledenin linggih dulu pacar kore yen kemana hantu titiang sampunan muda pangyan kore penembok banyak lah itu di kauripan paman. Nang tegaran ingat-ingatan di bahan paman. Kengken sujatene genah paman. Paman anom, matur paman seken hidang beli agung paman. Jadi paman agung sing bisa motolehan kelawan gelah
ajeng gelah ke paman mesiat mieu ke ngajak Anom kengken cara cicing kesange ngarang yo itulang sing pesan paman agung bisa medolean. Nawak yang dibiang puniki wantah pengabeh lihat Cokori Dewo punapiang tiga Cokori Dewo rada wakil puniki jagandon punapi kayot Cokori Dewo jag bagian yen kitu atur pengabeh pengiwan gelah I pamanano manut kadi pikayonan gelah kitu masih kelawan ngaden gelah gelah dini pinakeun ring jagade nu seger paman semeton gelah ditu di kaurepan mula tuah icening bagus pinake pengelantur basman kurem ngelanturan tegak lingih ke dituring puri yen sing ada sang nareunate wok banyak gelah ke paman itu di kaurepan mana gong maka cutet gelah tiling tunggal pikayon gelah ke icening bagus kelawaning puteran gelah ke mangdo mewali ke puri kaurepan nyejagang puri kaurepan ngamel puri kaurepan nekakang puri kaurepan dumadak ada sih waswecan ide sang yang pramukawi sida puteran gelah maka dadwo ngemasin putra suputra maka kalih doane lakar ngentosen tegak linge gelah di dinding puri do akitu nyen paman pikayon gelah kelawan ngaden gelah Patut sekali bawas ratu beliagung. Wanda beliagung sane ngawi wenang memutus bawas sesenengit. Tiang minut sebatas bawas beliagung itu. Desa tinut tiang beliagung. Wanda icening bagus sarang icening ayu. Pacang budang dan tiang merintong beliagung. Adi maka cutet beli tiling kadi pikayon yang beli kelawan ngaden mapan kawentenan belia pinake murdaning jagat paman agung pamananom subonawa catur berahmu wiara asta barata pancestiti daneng peraku panyake bakti kelawaning gelah asih kelawaning panyak pangsida nemu ane madan muk satem jagat itu paman agung satinut sing satinut paman agung kelawaning pikayon gelake maka cudat cening bagus kelawaning cening ayu nikin gelah mewali ke muka puri kauripan paman anom donyen puno pariadno paman anom iring puteran gelake paman Dan sampun itu dan pamodanan so kapan tiang nana yen jani subo pada adung gelah lakar mewali melingih ke puri kengken jaban paman muatan iring puteran gelahnya paman agung gelah lakar melingih malu Nah, di benangan janine ben mani ben kuana do kayak cepat si Dian mak Ini beli tunggu diam beli gitu jak memedih ring ajeng idut wakung lingsir dane mutusan wicarone puyo nyen dianyen sangkaneng pemutus itu nika mahawinan ditiang iringan pikayon itu men yen amundo penganikan itu mirip di Jawa do sing saleh nih om bakal asoban beli mirip pipih anu manis kena anu awala kene na sawira jani supo pastika anom ngalah kena memesak kan beli nyak lu ngayang
tasih kapak ini pur bilang nemu kajang trio. Nah kene nyendi yen mulungan saja gitu bangsen yen ditiang kasih apa daging menaan kewentan yang dua kung istri nah lipo jini jani ngelang bumine dini yang lakar mau pamit daging ngerah kewentan yang dua kung istri dibanin saya ini mulai kaki malah Antuas wila kali abong gen-gen pedaden gumidone nuam biangan jalan jaine ayangnya sama ke kantor tadi itu disetelkan ke baju deh wakil di pare Mas Surya nyagar jadi abang pemenang nah jadi sumpah toko kan isen kompek isen dompet anggon doang di gumidone yen kadang-kadang pemenang Aduh, Tumben Jani ngetok bayu Aku ane ngeranang bayu ngetok. Ben bayu ngaya, ben bohong kade nak bohong drama Aduh, yen sing te sangkanan. Ane ngeranu yang semangat ngayahnya malu sing gak ada toh. Opak lian, pakendan ya ide pada bandeso. Malengkan ramai, ramai apa tu? Ramai gong, binan ramai tu. Tu ibu itu togog jadi koordinator nih. Men paklian saya kalau ngaya, makanya namanya bangke dumun tu. Pergi no lengkap endan tu. Kengken paklian. Oh pergi no, nak bonyang man pergi pada pergi no, bonyang lengkap bo, ne balik tu. Ya ampun kendan dicanggiring tu kendan. Nah ngudiang nih bos ngememel pedidi. Ngawin nang legu pai depang ni lamun nang jani sing nyenjok adelen ketua mula. Ngiring sapa marga nido dua agung made kaketan kemali. Sangkane nido suwe kurmaning mau tamu subakti ken parakan. Do ning rano yang liang pai depan luman jani. Ning ngudiang ngememel pedidi. Ning lah nyamo ane madan sendul paling melah yo lakar kaukan malu. Dul bangun nih baju Dul. Dul. Nen malu beli. Jak melemet. Andosan jang ditubli. Engalan dek. Jak pelaksan jahit. Jang nu kewane beli. Jang nu sedang amang omahku cete beli. Engalan dek. Nah, jani bercanggal baju le.
main batu. Batu ning engket. Batu ning belah apa batu ning gede. Ngayah bareng-bareng. Men sotan ragona. Nunas dijo dini dijo barang-barang mah hidup ragona patuh ke kene. Jani marah lah panak pasti bareng-bareng. kan basi lorong mah mana do mesti Ah, kemudian tuh kene. Udah sanggetan. Adik je marah teko kengken blok ke. Bah. Nih nanang cang maro kaset mangkel. Beli jak bedas rumah gelor sebak ini. Cang mansing maro bangun do jak ngoyong beli. Maro bangun ngitung ngang mangkulo ngang. Yang nalih lantasan sebenarnya sing kitu. Sototane cai kelawan beli memarakan Saja pang pada siaga ni cina udian teh marah teko. Udian gen kiling duni. yen unuk to beli. Nak cang liu ke kewahan cang hitung hidup cang beli. Beh. Sing keliu. Semongang subuh beli WhatsApp. WhatsApp orang maman kucit. Ngemang kucit ngemang siap ngamah yen cang len. Semangan cang malin cleaner. Cleaner balin cang semangan. Dino ne jani dija apa so hidup. Dino hidup jani apa yen minggu. Apa dino ne long minggu beli? Yen minggu siapne putih. Lepne uleng kangin. Yen canis caro umahne kelot. Ane siap ane lep siap barak. Tetempur itu wance. Apa tempur? Yen Apa tempur? redite tempurne ijo kading. Mati. Ya, beli liu nawang duaso uban tu beli. Sangkala cang semengan subuh malin cleaner lakar majalan lakar luas ngalih hiburan. Yen ci semengan subuh ngalih nane madan pengupo jiwo. Sing gitu. Beli cang mau takon bedik ken beli. Cang pangidang masih ada hidup. Dini di korek pas kita beli. Duaso ane ngubuh bangkong ne long apa duasa beli. Yen duasa ngubuh bangkong pangman duasa angar kasih perang bakat. Perang bakat adep. Atene alih angar kasih perang bakat pangidang adep di subuh gede celenge. Gitu. Oh, tuh balik. Ning udiang. Nih kalung pangliu. Jadi kene. Setone ini tangkil ide dua agung lan ngibur. Sing udiang bisa. Cang apa? Beli kan bisa mau begitan. Nak kene nah. Begitan dengan. Cang apa ya kesuban cang jak gitu ide. Nak kene jani. Pangnya ajag seni budaya Bali ne. Pangidang raga melestarikan. Yen beli bisa megendeng wiramo. Apa muden tuh? Pangkur kawin. Yen cai bisa megendeng Bali. Nah beli lakar megendeng pangidang ajag budaya Bali ne. Jadi bisa jangan tos. Nah coba cang beli. Sing cang bisa ada ceretian mengutik kok ketok ginane mau macul gini. Kalau yen tadi cang dong ide yang beli uang payang mah pasti uang banyak nah kene jani kegending bang cang. Nah bisa jangan tos. nah coba cang nyanyi tadi. Udah kememe cingak titian. Oh atau gendeng cang. Gendeng nak mati nih. Aduh, memen titiang. Dijo meme mirip jani nongos toleh titiang dini. Meme murdi. Arah. Senadi orang itu. Men apa orang cang? Lanjut na gendeng dia, cang atos. Dijo meme ulang dini. Udah meme. Dadi kene meme. Dini titiang dipisah gonyen tanong. Dadi sing kodak-kodak hidup yang cara ketibur yang api meme. Dengokan tiang mai meme.
yang ngeruluk makin ilahkan. Yening pituang didang mene nuduran nduk cange kuranan mene. Yen kuran cang doboran. Nak saja jegek-jegek ni sing ada ngalang meme. Kalau kewah cang meme. Sing ngidang cang kehidupan keluarga cang meme. Dengar cang main meme murdi. Aduh, adiki jua kapan. Beh, yen kok kene gendeng gitu. Cang layu dudos kena cang. Cang yang menggendeng pone. Cang nang lah kewah mesesel benci. Lah awang lu mau lap lu suruh gendeng nggal lap lu suruh lo. Lalu ceng ibu pomo. Apa deh ibu cang lah? Nah, apa sih bisa aja gendeng Bali, burpo. Ane unduk cang anu mah. Pangseng terus sedih. Jadi pang gembira, Cang lah. Ya nak kene jadi zaman masuk sekolah itu. Gitu. Coba nggon cang alepong upo jiwa pangidang cang hidup. Nah. Mun aja ni gendeng. Awang ikan di jaya nyana. Nah, ya. Yang penting ada ayahan bareng mun ah. Telah ula hang tiang nejani. Hidup monong sengsara. Ngalah kalung ngalah punggung mekejang gade. Oh ngelah si bungkung, ngelah si kalung, ulian si ngubu bangkung ngajak sileng ngonyangan subuh pado megade gitu. Amburaya pedang mejani meli singidang ketemu adi. Kira idang ketemu bakalian ke kuruannya mulai. Apa pengen dek sana? Amun token. Namun tuh kang Kemudian nak bobo mau kriognya saya tangkah. Yang penting jadi subuh man mane madan ngibur. Aksa moyang yen pet praden dan manut ring sejero nang arsa arjana duane niki neme Sinam di urayang, tiang sinam pura. Ini jadi ledang pamo menyarso serang senami nundun di tiang icen tiang warah niki berblok tiang ketamat niki. Nah jadi kene dapat teh. Engken sana. Pangseng bos mekelo rago dini lan ido dua agung madi tangkilan pangsido je ido ne medal. Nah, dari ini. Semangat tanggal ini buat minum gelahan ini subakten saya marah kapenin gelah yen tadi bergelah gitu bang terus-terusnya kita subakten saya marah kapenin gelah Aingik aratu dua agung
sekadi parana kake semung palunggo cokori dewa sama. Yaning kangkat dados titiang sabuni. Nampi menawi wenten sane memuat sarap jadi ketika Nah, cai tomat kelawan. Nang bangun saya marah. Nah, cai para pengelama kedado. Inggih Cicang. Rasa adito kayun gelak tamal ne jani. Apung do nepang pedas dan pamanawang makedado. Maka sujatene aneng rana kayun gelak gargito tamal ne jai pamanawang. Buatlah ngomolene madan pasewa mare. Buen besik ne. Sido gelak mejangkapan ngajak yadi dia Arjo Suari. Tetagon gelah uling di dapura paman. Inggih. Jati yen semedon palungguh Cokor Dewa ane wenten dikiring korepan. Yen korepan kelawan ida ngaten dados cungit genap pasang. Bang sida medungelan. Inggih patut pisan Ratu Dewagung. Yang dan terto sang Ratu luweh tur maning mau tamu tan presida palungguh Cokor Dewa mulih keyari. Tur maning kaurepan kalawan deone patut dados sindi. Ken kemana hantu yang patut pisan Ratu Dewagung? Nah paman, mulut teh sajone abdiang lah di seron pemargan lah. Mapane jani lan tangkil pepurian yang itu anak kelisir. Iringan lah. Iring-iring Dewagung, iring yang saya rindu. Dewa mun ring ramah Terus. Adi. Dia nyoswari dewa. Suwe blitan ketunduk. Rasa kangen dewek beli rengangani dewa. Sari amai malu. Lunas roti yang diagung. Dados diagung wenten iri kireng kamane. Manawi teh jagi wenten bawasan beli resiki antitia. Aile urusan beli. Ada cernak-cernik beli
Adi dia harja suari dewa. Ulen suwe belitan ke Juno sarang dewa. Kayun beli sana mangkin. Pacang melilo cita sebut pertama. Duanan sakyang suwe di dewa sarang beli. Tenanan nyelahan udianan duwe. Itu kayun beli adi. Aing yen asa punika. Ireng urusan beli agung di tiang ireng kepemandang. Ratu Dua Agung. Titiang jagi ngerarah sekar dumun. Iki doyonet las nih kan perantana. Nah cai sedol. Pamit sarang sekar mun ge. Nah yang gitu. Kena cani laut mensubo. Dua Agung. Titiangtan boleh doman. Paman tomat. Pelangannya jani. Sengidang gelang ngamang paman domang. Lo ni subo paman. Tinggalin gelang balun ini paman. Dua Agung. Titiang ngajak para nesari. Lakar melalu. Oh. Nah yang gitu. Paidok pencaine. Mau lautan. Lo Sari, ayo jak beli. Ayo Sari. Aing jago. Iya, itu hari dewa. Nang sekali ni dewa Cina. Di taruhannya gede ni kau. Wentan gede sarang kalian. Bahkan kalian. Gelas sedang. Kau bawa sengaja hari itu. Kita ada ratu. Haus. Nah. Kita pamit. Adik, Aing beli agung. kadi bawas beli nyawa. Minda abang beli di gede. Ajak dado. Kiriman beli. Rasa iri ya nepuk. Kawentanan beli. Sarang angali dewa. Usahanya kirim biasa. Rasa kar gitu. Baik dapat beli lama. Sai waktu di bawah. Adik, Aing beli agung. sana mangkin. Kirim melila kita. Jelahan piano ni lagi. Mas Luguro Ratu Dua Agung. Duaning palunggo sokorido sampun suwe iri-kiri tamanan. Ngiring sana mangkin tangkel lili donan Dua Agung pangtan kasepan. Nah, paman, yang kita atur paman marah pekapin gelah. Jadi gelah bakal kau puriang nangkel ini adalah anak kelisir sarang rabit gelah. Ini jadi lautan paman ini anak buka gelah. Ngiring, titiang gumanding ngiring pemargan palunggo sokorido. Ngiring Sari. Tadi, iring kau puriang mangkin. Nunas nugro di tiang itu sarang aji agung. Dados ibu sarang aji wenten iriki. Manawi teh jagi wenten pacang baosan aji reng sikian titiang. Aing ge durusan aji mah baosan. Mula sen pelek buka atur di dewa ni. Mula aja di dewa ni ngukta sana ke buka dewa aja kadua. Pangtangkil ada lakar bawas sekian aja di dewa. Lautan dia tu kau bawas sekian di sini. Cening. Aing ge aji agung.
cening ayu puteran Aji Dewa. Keto masih Dewa cening bagus mantun Aji Dewa. Nggih. Mamitan lugra matur sisip titiang ratu aja kok. Pas wetan Aji Riki kena ditiang rek siwa duaran ditiang. Maka jantan pican Adi marap kabeh ditiang. Dan keni pun ditiang ngenahan pengkali sampun ditiang merabiang sarang ratu lingi aja kok. Mula tua amoni pikayu nang Aji. Subo masih ketau kuningan nayang tekining parek cening. Sane setade ngiring cening ajak dadu. Di subane cening mejang kepala kirabi. Sat maka cening subo ngelanturen tegak linggih Haji. Kita masih Dewa. Sat maka subo ngelanturen suwo darman ceninge dadi kesatria tedung jagat diniring de akedo masih ring puri koripan. Cening ayu Dewa. Nggih Haji Agung. Akedo masih cening bagus. Batin ceninge kelawan ngaji subo kena benaji ngerasa. Subo kena benaji ngayuna. Nejani Dewa subo menjangkep ngalak kirabi. Nejani cening kemui Dewa mawali kepuri kaurepan. Gamel jagat Dewa ni ditu di kaurepan. Pet perade suwece ide sangyang pramukawi. Presida Dewa ngemasin putera suputera. Puterani Dewa nyen ngentosen linge Haji dini ring dapura. Itu nyen cening ayu Dewa kelawan cening bagus. Amit talubro. Kurangan pawas saja nih Dewa Dewa kedua. Jadi di Dewa ada subo merabian aja. Jadi pasti perangkat saat yang lagi dikelaran. Dijaja boleh di Dewa ne, padat di Dewa. Lanas tiba-tiba lo ke Pemerajan Agung Lunas Sejo, Bang Labdo Karyo apa jalan di Dewane, budale ke mau ke kauripan gitu. Ai nggih Ibu Agung. Yen sapunika paucanan Ibu Agung. Titiang watang iringan sareng Ibu Agung. Lautan Lautan cening ajak dadu. Haji lakar melingih ke puri malu. Iring okan gelah nyen cai. Parek gelah itu masih nyai. Nyaman ci jabin besik. Jadi Haji lakar mewali melingih nyen cening. Melah-melah jene Dewa ajak dadu. Ai nggih rares. Ratu Dwagung. Yang laka dia sapunika panganika yaji ngiring. Pantan kasiapin jroning kumargi. Urus mangkin pancang lantur kumargi. Nah paman tomat. Yen sebuah ketuh lautan paman ngajak penyeruan gelah. Iring gelah jani bakal mewali ke jagat kauripan. Iring aden gelah. Adi Nggih Ibu Agung. sana mangkin iring mewali ke puri kauripan. Mandon enten kasep. Ari satu. Ai nggih durusan Ibu Agung Pemarga.
Konen men yang ngiring tu agam budoh-budohan camilu tiang budoh bala kakak. Weh bibi, apa kakak ini totona? Ngamukuk sekarwan karwan? Agam jangan, sambil dan bibi ngomong nanti ya. Dah nak keto kayen gerang eh? Ni hawan duka, mana cantik atua. Kang keto ngaro ya demen asen gerang. Nabi makan payun atua. Lo coba nikah dados sama lamul atu. Engke nanti yang saya ngamul-amul bibi. Yen mone tembok geden tiange. Kadi rasa petegel kajang tiange. Mone no saya ada nak kuno makan tiang. Dijam di buangan bibi. Yen ulek mengango bom klenek-klenek. Mas-masan kok masih tiang ango. Dijam buangan. Nang coba bibi pikir. Sing sana ada nak kuno ngedoakin tiang bawang bibi. Nang lain malu. Haji Agung, sengsan haji ngelah kenal nang bedek. Bulan-bulanan haji ngayah di karang kepat di puri. Seng kan ingat nolak putri gini. Seng tae mulih seng tae. Prakat ngirimin pipes. Ngaden haji tuh yang nanang yang lega. Di maramondo tanyak erat atur jenenge. Tonen yang kapindah panaji. Nang pemekasnya itu. Anak kengkean sudah kene uno kana matornya kan beno. Ini kau mator kemana sana Nah gitu nih, mator itu. Kene haji. Haji ngaden subuh nawa. Kudo bayusan belahe. Subuh dua radane. Kayak jani sing ada nak kuno nyoten dia. Maro kamu kayu menaji. Ne kesina dewo. Dot dewo laki-laki. Nih, yang mulut dodok dewo. Yang mau jalan jadi nganten. Aliangan yang kurang nak haji. Yo. Dot nganten konen lah kegelan. Konen ku cengada nak nyakin dia ku dia. Weh, Sari. Nyiseng ya nang lah nang tunangan aliang seokan lain kan yo. Min, konen yang geden-geden sepogongnya. Nih. Sudah lagi. Yen saja nyak di dewone lakar ngalih kurana. Kayang jani mirip jening konean man ngalih sepakor. Apa sek sing maneh no? Namanya jening. Truno ne dini di desa Blego tekan tukang gamal ne bagus-bagus kenyek. Lo tukang kenang itu. Ya, lingkang tukang kenang itu. Kalau jening badan murahnya, ajir kalau cawe. Meh, tukang kenang itu ji. Yen tu anggon tiang kurana, lo si tiang tepak apa dia kenang? Kegiatan wabundar jalan rem. Meh, piana juga bentar ji nyacat. Nah, jadi. Nih, kajian haji, jening singnya. Tuh, kajian haji, jening singnya. Sudah jening yang orang tengah. Haji, ada nih mesek doten belah haji. Tuh, rada, pintu, ketopati.
Winu Kertapati putran murdaning jagat korek meneh. Yen to nyen kal kenah ne dewa. Rasa kewah rasane aji latar kalian. Apa nak sing ngandung nyen linge hidala warga ning iki. Para mondo petagih mestinya isin ino. Yen mau nene beter kenal inan guna-guna inan liyane. Masa ngaliang pianak kurang ngawut sing idang. Pokoknya aji yen sing aji ngaliang tiang Raden Kertapati, dia kau gandong ibu. Jemak. Adone aji dini mulokal metos dan panah. Jeliau lian panah, belah lian panah. Yen to mulok kayun nang dewa sida ben gede. Sida ben aji. Ne aji ngelah buno-buno jaran buyang. Jani cening lakarang wen aji. Tulis kono. Kita hiang-hiangin jarang. Waduh, kita panen di kota panen. Lama aku kan. Tidak, ayo kandi, ayo kita berangkat. Adi melena rasane bibi. Jelena sabayune. Coba tiga dan semenang saya. Jadi udah satu macam cantik ya. Jena masih cantik bang mana bagus. Nyai dot masih ngalir guna-guna. Dot yang paling cantik. Nah yang tadi benar dong gitu aja mas lu. Nyai sing nganang nganggo gitu. Ini di Karang Kapatian Gusti Biang sing adau. Icening geni lekar ngalir ke korepan. Nyi ngajin benar di Karang Kapatian. Aduh ampuran dan ampuran. Nah, nih, kita katanya. Jani bepraga, hiasan aji ini teken itu. Jani jalan, nyak sedang luang mandren korepen Raden Winu Kertapati. Modula wali jujur korepennya. Di tengah jalan, lakar tegak aji, lakar pasangan aji sesirap. Itu Jani buktian kesediaannya. Berjalan ini dewa. Nge aji. Adi, Aing beli agung. dia hatnya suari dewa. Adi, mapan pemargaan beli sarangi dewa. Subo madandoh. Sane mangkin. Tadi merasa lesu dewek beline. Ngiring. Ngerah kenah mesanakan. Malih jebos. Malih lantur pemargin adi. Aing urusan beli agung titiang ireng sa pemargaan beline. Saya waktu ratu dua kong istri. Niki pemargin di ratu sampun doa pesan. Niki lagi. Alas mandul kamu. Wago made. Nang cinga reke. Alas sebot. Sira uning nika wentan macan singo. Sampunan pisan palungo cokori dodo siaga. Ireng sana mangken ngera genah. Jagi pacang begitu mesanakan. Nah, cai tomat kelawanin sentul. Cai nyen ngapel inge kelah ini. Mapannya alas dahatin madur kamu. Sing kena ben yo ibu buron. Ritat kalau kelah masanak ngajak yadi. Pangdo yen ada bayo. Iki ratu dua kong. Ampun palungguh cokor dewa semenyo. Bang yang cuciang ngemit. Pemargin palungguh cokor dewa. Sari. Raden palungguh cokor dewa masanak. Sari don nyenduno siaga. Kemit sani do dua gong istri. Binyap beli lakar itu ditunggu sisi pedauh raja adibadina. Sarisan nyin ngemit
Nah, paman yen supaya keto lautan paman. Giring, kada apa dulung. Adi, giring adi. Ngeram sana. Sari. Beli idehnya. Melang ngemit itu dua agong istri aja dua agong putra. Nena alas madur kamu sing kawang apa keadaan adot ini. Jadi beli ke kamu kalau malu nyelisik di posisi ditup di ngemit itu ini gini nyantos dua agong istri. Sari. Jadi Sarisa ngemit itu dua agong istri. Belilah karang aja ada di dalam. Nama ada ngajar sini. Nah, beli Betawang jening kesitian aja ini. Nyene, inang sakti nih. Jadi kene nih. Aji lakar ngurus ini niatnya suari. Benjap jening itu nyengentosan sirap. Pasti kau jening kadang raben itu. Siagang dewa jening. Inge haji. Nyai haju suari. Do malah cager nyai lakar ngecap pengangat nyangkut dengan korepan. Nyen kadang iya kok. Jani tanah laran ya. Adi ada anak jerit-jerit. Ada apun? Wah, duk dua agung mon. Duk kengken dua agung itu. Ambling ledak. Dua agung. Adik, ratu dua agung, meriki jumun jebos. Nak keken mas to senjatin kena pamane. Ratu dua agung putra, eling-eling angan palung wocokor deh. Siro, neng antos sirap sarang palung wocokor dewo. Uningan, kledak-kledak. Raben palung wocokor dewo ring dijo mending. Wau kledak dan riki sarang palung wocokor dewo sirap. Niko siro. Nen malu. Paman. Tomat kelawan sendul. Tiara dua agung. Yang dados sejauh ini siro saniring palung wocokor dewa riki. Ados mobino yang pisan. Kagum istri dijo niki. Nek keken paman tadi mau balik kori marap kabeh lah. Ne tua sek adolen. Ne mula aden gelah hadiah ya adnya suari. Kengkene mat. Nyen kone to. Arabene adyo suari. Dados mobino yang pisan nyen palung wocokor dewa. Nang alon-alon nyingak siro niki saniring. Yang kemana anduk yang nenten rabi niki. Kengken paman. Ne maraben gusten pamane. Seksa paman bakti deket ngeraos ken gelas. Hei paman. Tumen jani rasa gelah. Sing kena pun paman ngingatan gusten pamane. Sake walau kene paman. Yen paman sing suka lautan.
Iringlah. Syukur. Beh, Ratu Agung Putra, nawang didang ijen didang matur aja bos ring neangken Palungguh Cokodewa Raben Palungguh Cokodewa. Engken paman. Ratu Agung istri Sang Maraga luwe. Sira Sujaden Palungguh Cokodewa. Nah Agung nabi isin gamangan iki isin alase. Yang sing belih bal situ. Ni madan alas madur gamu onyan wadak tumidet sekananing ane madan wong samare ne pesu. Yang sing belih bandiara Ratu Agung. Ni tuah mulu wong samare niki. Bos perawadan saya mau itu dua. Nebo permaisuri ne beliau. Paman. Cutat bedhik paman muni. Ne mula tuas sing ade len Raben Glahyadi Arjaswari. Ne mula patut ngamal jagat Glahyadi. Dikauripun. Ne jani kengken kena pamane. Ratu Agung Putra. Malih wawan dijang matur. Ang ina yang eling tata semalih. Cingak-cingak dumun ring Raben Palungguh Cokodewa. Beli gaman. Yang sing ngadi waliang ayo lidone, kakengken yen cuna. Iringan ayo lidone. Cutat kene paman. Jani pangideglaken paman. Paman jani kengken patut paman pula pali pamane. Gelah bakal ngiringan Adi Keburi. Adi, ngiring keburian Adi. Nah ya kan bos. Nah. Sing kena bandane madan. Ya nang muntu teh. Duwe senggah nerabi nak itu ya gitu. Dia awak diparekan. Dadi bisa kene tepu perjalanan. Ada aku yang ngirim dino nusa. Nenyen ngelah ke kina kene. Oh nah laut malu be. Ini yo asing. Paman, dadi sahasa paman ngoros dewek lahe. Nah ada apa nih paman? Mula nyai sing nawang ken wiwekan wake. Pang nyai pedas nawang melangko pengini ngono. Bina paksa, bina rupa. Mula len kagelare ramane ditu di dapuro. Ane ngamangohan dharma satu dah. Mula satu agama ne jangan diharap. Tapi deh, ketujuannya nyujur dan suka sekalo. Kewala wake. Wake ane ngelarang dharma weci. Mula sen suat-suat kan ane madang suka ane ngidap. Jangan dipanggil nawang. Wake mula misadio nguasang jagat kaine jagat korepet melarapan ngantuk bangkau nyejeni. Paman Agung, dadi sing medayok lah ken parilaksanaan pamane. Yang dimontone swecani do anake lingset sekene paman. Dijo mirip paman kuangan. Pipis kudang pipis, care kudang care. Nu masih paman laksana sekene. Liyo nang badai ini ngorto. Kewala ingatan. Ijo ini sing ditungkop nyesek. Dialah sing ini. Nyen lakar ngobelokan nyai. Jani yang kene bang. Sing buangan nyelakar tampah wake pang bangkau ini pang majalan wi wakar ke. Lautan paman. Awan.
tanah cing. Ratu Dwagong Isri. Sampun napi niki cokori dewa ratu. Dados sekadi niki bagian titiang cokori dewa. Sirusane memparisolah sekadi niki cokori dewa. Bibi, dari sing medayo gelah teken parilaksanane Ipatih Agung. Nagih ngedang anake buka gelah. Iyan di mondone mirip swecani dan anake lingsir kapining Paman Agung. Lijo mirip nukuangan bibi. Paingih Ratu Dwagong Isri. Nyiren jeung di ratu budal. Pesadong dan digareng ajang yaji. Nang netato sunding yaji ya sampun niki kewentanan pelubuh cokori dewa. Dura sama margi ratu. Jalani ring lami. Lijo mirip Yaji bibi. Belah dan cerita salam bibi Yaji. Ratu Dwagong Isri. Puasana bodo ratu. Sampun nang malin metangis-tangis yang pelunggo cokori dewa. Nyiren gelesan memati. Mangdal geles kecunduk sarang yaji. Jalani ring lami. Paman ano. Gelah ne janina. Nauhan anake buka paman. Ngiring ida Agung. Papan gelah ngipi paman. Jelek-jelek paman. Tuangan. Ibli Agung marah rayunan. Tuang misi ulat ngarayon idan. Bencana apa narakan ibenan puren gelah dini paman. Nang tegar matur paman teken ida Agung gelah paman. Yang sekadia sampun ikut yang pawecanan sakemawon sampunan dijang kadelen asik yang sekadia sampun ikut raris daging nyepenan sampun majino ring pintenan jangan enden keberbohan Sampun api Ibli Agung. Inaya kayon-kayon ampun iko sama Ibli Agung. Paman Anom, kadi baos rapin gelah. Penyempenan rapin gelah mulun nipenin saja paman. Pengide gelah kelawaning paman. Dosanyen paman tuno pariatno. Lawo-lawo nu wiweke sinah lakar bayu. Anini penin gelah diniring purida kelawaning kaurip pengen paman. Nih jadi paman kemu mapi dap-dap paman masa seleh apa jemire pano baya we ane lakar nipen gelah kelawaning puteran gelah ke paman. Lugro Ratu Dwagong. Yang sekadia sampun ikut del pawocanan palunggo cokor dewa ring sikian titiang Dwagong. Tomboyo titiang pula, titiang yang ngiringan pawocanan palunggo cokor dewa. Ino yang makin palunggo cokor dewa. Perarian ring puri, titiang yang ngedot tanpa uri itu ya anak. Sampun api ya kewendanan ring. Ye lamun gitu paman serahin gelah. Kengken jo paman maaf mau upaya.
niki no nyangang parekeng ne ane satya kelawanin gelah ane sida ngedut kadi pejalan paman yen paman adi paling melah ngejani jalan jantos pamanan no Lautan paman mejalan paman. Jadi gelah lakan miring ida beli abun di paman. Gelah lakan nuna sicang nake muka paman. Tumagin labda karya jan pejalan pamane. Dor maning sido paman kacunok tekeni satu paman. lawateng paman gelah lakar nyantos sapetangkil gelah paman Lugro ratu aku. Nggih mesanekan palungga cokor dewa. Ring purian ngas Titi ang jagi ngentut lampah uri. Itu ya anak ratu agung. jadi kita lawateng paman tanah di Itu kan kayak cing. Adi jak gede aja do agung ke dini adi ben adi. Hei, Benar cing orang berasa anggap tiang paman gitu Kene, cing. kene, amone meliang-liang subo. Meli nasi subo. kene pengiring na budo. Ah, Bo misi budo, misi aja memunyar. tuh berat enggak. Lah Kang Wang lah kau dari paraan. Tut kan kengken kayo ni doy. Kan gak Bedak gelah. Bir saja nekinya. Aku babe ama tuh ama. Bang gratis, sing bisa mah ini. bang bir mal-mal. Sia mana? Sing bisa. Duagung meliang-liang sampun, mau tumasan sampun. Apa sih kan niki tan boleh ngererah nak loh kan niki boleh. Kunapi cara niki pang boleh raktu nganten. Nah udah gitu pak. Jadi lan iring lah ke tengah lawano. Nyet nawang ditu ada nak loh nya. Ditu ngepicong aja gelah. Ireng margi. Aduh, du agung, dadon. Nguling. Ada nak ngeling. Dijon ada nak ngeling tuh. Iya ada nak leng tadi. Dan intip. Nak lo ngeling, nak lo intep yuk, intep. Bibi, Titiang ratu. dadi kene nasibnya tepukan gelah bibi. Iya di montene, sesai-sai gelah nunasi coreng ida sangyang widi. Kene masih unduk tepukan gelah bibi. Lijo mirip kuang ya sokertin gelah bibi. Ratu palunggo cokori dewa. Sampun nang palunggo cokori dewa bas banget. Sumsut ring pikayana. Ledangan ratu. Kirang ditangkil Mang Degelis. Sunduk sareng Yaji. Jalani ring gelah bibi. Durus-durus. Yai. Punapi niki mungkin. Yeh, ini adi ayu li di dapura. Ados ko ratu Riki. Di tengahan wano nak panggil dia. Nunas lugro titiang liagung. Menawi teh rabin titiang kini guna-guna untuk ipate agung. Ini sedang lung nih pak nying. Ada kesempatan gelah jani bidan di semembaro sing bakat jani lebasan kengken banuran
Kapak aja ilanying, rayu jadi. Nying. C dua kang gendeng nganggo rayu nying. Ben berat na. Ben jangan mandi mengendeng itu. C dua kang gendeng, kalau gendeng. Makelit mai, makelit kamu. Yen berjodoh pasti ketemu. Apa Bena? Ngesap saya nih. Ben Makelit mai, makelit kamu. Yen berjodoh pasti ketemu. Ketemu cepok. Adi sing nawang kapok. Ketemu pinu pejalane. Aduh. Ulian bongkang. Kong adine. Kene apa? Ora latihan sing teko. Kene apa dadene? Malah latihan kuok engkenan. Ketemu cepok beli beketo, kamu maya beli motor. Yang dia bungan beli lakar ngale barang bang. Barang bangko ciurang. Kali barang bangko yang ora ini. Kengkian ini yang begini nih. Balas Ben. Kieng lah aku suncang. Kieng lah aku jadi suncang. Cip dat bangken Aduh. bangkan dur moe. Dua Agung kenapa ini Dua Agung? Udah nasa dipunya. Mudo pengkang pejalan moe. Kena lu di sana. Tiba-tiba rasa mulina. Dija beli tanah bohong barang dia gitu. Aja ibil po ningkang era. Saya mau bulu Bu. Ada nyawa kebeli mengunyi ngaya jangan siang sing lagu nyelekan tiang dogen beli apa didi. Dua Agung kenapa ini? Enten nak cegek niki. Kenapa yang mangkin? Buah boni mimbo kasuna kamar sana mawadah. Kamu mai beli ngaku taruna tusuk. Pakai layu baranggi aja layu itu. Alah, ini bang aku kereng barang layu ya nak donya mana. Aduh. Tawang. Adi tawang layu dan tepuk. Nah, kita badi ayu. Adi sumasat. Bercadu karman belinya. Berdengah beli adi kebayang-bayang sekian di Patih Agung. Jadi kesempatan belinya. Anu di dewa penapi. Ngiringan di dewa napitan. Bagus. Tunas nugroh titiang beli aku. Nenten presida titiang iringin kayon beline. Santokan titiang sampun menduwe rabi beli aku. Judat beli besek nyatu ke nadi. Nyat lawan sing nyat. Judat beli kar ngejok karena dewa. Agus belah maksud. Dong sing sido katrimo ben beli. Kan yeng. Pak. Nanti matur. Jok, Jak jok. jok. Jangan jok nih. Hei, jangan jok nih. Bulan nang Jok, jok. kajak. Enak kan no? Jok. Dua kong napi balik jak baik dua kong jok.
dados wenten ring dengan wano palunggo cokor dewa Agung. Paman, ibli agung nagih nangan ake buka gelar. Paman. Sapa sira kasejatiane niki Ratu Agung? Ki Agung saking nabi puniki. Yeh, ne ya nom ne ya. Jaksa haso melanan hiadi rabin gelah. Ken maksud pamane nih? Lugro Ratu Agung. Kasujatiane palunggo cokor dewa ngrauhin niki Dodo Agung istri sampun napi kejantan Nenek Ratu Agung. Jodat gelah besik menyatuakan paman. Nak subor ayu gelah jadi nak senyak. Jadi nak kakar jok gelah ken kayun pamane. Mamitan lugro Ratu Agung. Yang sekadi sampun iko telpo wacanan itu anake aku sampun napi palunggo cokor dewa wenten arso masa. Tan paman, tiang demen sareng di agung. Lugro Ratu Agung. Sekadi sampun iko pawacanan Gustin Titiang sampunan palunggo cokor dewa ngepir koso ring kewentanan itu Nek Ratu Agung. Pak nying jodat. Ampun liu bawah jak bang ma Pak Ate. Lawan. Agung. Yang sekadi sampun iko rendah pawacanan palunggo cokor dewa. Bang yang Dikiang ya nom jagi mau probelo ring kewentanan itu Dodo Agung istri. Mangken ampun Waning sakadi sampun iko kewentanan. Sampunan palunggo cokor dewa semendiang sayo ring sekian. Didiang yo wangi jagi ngemenak palunggo cokor dewa jagi ring didiang kepunyaan Ratu Agung. Paman anom, dadi sing medayo gelah teken pari laksanane Patih Agung. Nage nyedang anake buka gelah. Yang dimontone mirip Sweja nih dah anake lingsir kapen ini paman. Nu masih ya merasa keuangan paman. Nah itu masih sari. Nah selagan yen ragaan sari ini ngiring kewentanane Dodo Agung yen sari. Yen beno landasan ini nyerako sing bisa yen beno langkar ngopari belo yen lebyakin muni sari. Inggih Ratu Agung. Sampunan palunggo cokor dewa nyale darso. Mangkin ditiang jagi ngiring palunggo cokor dewa kepurian. Ngiring kemari. Jalan iring lah paman. Sekat di dewek nongos dini di podokuan Wanosari liang itu sing kodak-kodak pan di dewek apa mawe nang liang di dewek mau pulan-pulan nyak lantas mau pulu itu demana di dewek sake walo dua binedo ni sing dah di palasan ngelah lantas di dewek kurang nang aku ajak mau payas gaya dia teken yang mau tiktok kan yang tadi depan coba kita ulang asli yoi kontre Ken orang gitu demen mau payas mensing saja ni teman mau payas bangun jam dasok ada nak ngayan nang kopi pepayas sang abonyi mentu dah macam beli kadang penawan tiang sekonan beli nyuang tiang yang udah demen mau payas kan mau tiktok kan demen tiangnya nah bagaimana itu apa payasnya alayah basangka payas itu macam saya cek itu beli dan tiang tuh
enang beli kopi subuh. Man kengken tiang ben beli apa kuan tiange. Basa kalo jam 12 lu begitu grenyat-grenyet sing karuan-karuan. Basa mga bangun bas tongai. Kadi anak ngaenang kopi, yang kopi nyantos coba ngalujang-ujang aja, ngal stres yang dadina. Kengken jangan beli kopi. Maret dulu dia ke kamar beli bos sakit hilang. Apa hilang? Ngok nyai itu. Bisa kan. Nah, begitu beli tiang ide beli. Tiang aturan kepekan, tiang meliner, tiang beli kepekan. Terus nepok dagang, tiang. Nah, yang begitu karena lohan lan jani apa kain keginan aku jani tu jemak jani. Nah, adi pedang asana bumi lu konten. Kengken nanti ada apa ya nenek beli? Pacaro ada bencana asane nekap bumi ni pedang libut. Lan alin-alin aku ini nekap bumi. Urusan beli. Hiring sane mangkin kepurian ratu aku pangtan suwenan ring tengahen wano ratu aku. Nah paman, jalan iring lah makin urip-uripan. Betul perjalanan ini aku. Nak itu masih sari. Siagang padewean sari ne iring kewentanan itu aku istri sari. Gusti Pate, tiang jadi ngiring panugo supari dewa. Nah lautan menjalannya. Werdo nanti kecunduk sini di tengahin jalan men gengken pejalan beli lakar hijau. Nak gengken ini nom adi yang sebang anu ama cara nak ketebian ulu. Nak ini beli bang beli nawang masih nih tiang kesasar tadi ngemendakan nih dua wakung istri lantas wakung istri kecunduk masih di tengahin mati. Manadi ketundung yang ane nundung. Nah nih ada ring di tiang boyo wendan kios. Wanda idon waktu istri itu dijaga kuri-kuri kan. Wah mordana di tiang aratu bagus. Mencengkian nunduk. Nah bang beli nawa. Wendan rare sidon waktu istri dini di tengah wano. Kebayang-bayangan duk di Pati Agung. Gitu nyen kejantanan beli. Woi. Ai Agung sing med-med cai ngabo. Kayo ani jele-jele. Jele gae iki jale kan putih. Nah antos ni werdo. Nah beli. Tadi beli gitu memunyi. Janilan ngasiti beli. Tunasi cang mirip ado nyen peswecan widi yen amuni beli makluane nguano prasto di tengah ngalas ado nyen minap wedan itu sang yang widi nang tegaran beli jane nyicen nang itu tamu jenak. Nah nom ini ado wecan widi yang di tiang senjok ang sakti kakewala ures beconya nih. Nah nasi cewek tani sarang-sarang. Lugro ratu duago.
Sekadi sampun nika pecan patih duwene Iwerda. Sane mangkin palunggo Cokor Dewa nibakan ring Ida Dwagung putra mangkin iring tiyang palunggo Cokor Dewa mewali malih kepuri ngiring-iring memargi Ratu Dwagung. Nah paman, suksema gelah teken baktin pamane kabeh ning gelah. Jalan jani iring gelah kepuli korepan. Iya Ratu Dwagung mari. Ade ayu Dewa. Titiang Bliago. Mulai Dewa sujatine Raben beliane sayang. Sing ada dua telu nyen ben ade. Kengken Bliago. Sekat li sayang teken gelah. Sayang. Sayang kenang. Aduh. Iri penane ajak dua. Nyen sing iri. Ya namun do yang kali rasa do. Anu mesanding aja apa nah? Engken menurut saya nah, engken dua agung cara yen gamayang ditu di swarga loko nyen aja ama sanding nih. Kayak yang di swarga loko. Cara hidup dari Indra aja Dewi anu. Dewi Jak dadong rerot sih. Yang dadong rerot. Mau nenek jegek yang orang di dadong rerot. Yen di alas palo jegek saja balunggo Cokor Dewa. Yan aliang disange. Oh, yan aliang disange. Cara raja nih tuh. Kerajaannya nah. Disange hal yang saya. Ini ratu. Paman. Do paman berperawadan ken Raben gelah. Netwa mulo sing ada lihat Raben gelah sayang. Sing dari paman ngawak-ngawak. Jadi waktu Ratu balunggo Cokor Dewa niki Raben Ratu ne sayang seruyung. Dan san Ratu eling ken Rabi ya. Ya namun do teh jegek Raben Cokor Dewa. Jak kene cara gentong bak dora. Bek kelak nyelek orang cara gentong. Diagong, adik kene para beli. Jak singsang bisa baktikan dua agung nih. Ade ayu Dewa. Do bos sangat ide wong ugu. Mungkin para gelah makeja. Lemo mulo sing benah tuh. Ratu dua istri. Tiang boyo tiang nak menyolan. Sapu sayu waktu balunggo Cokor Dewa lulut asih ring dua putra di tiang nak enton enton tangan dia aja. Ya nenek mulut asli, jangan merasakan sayang nggak beli tiangnya. Paman, tong paman ini. Yen dan iring paman nih. Segera di tiang Ratu. Sane iring di tiang begini dan jawetan kios di wantah. Uwin sampai jangan. Nah paman, mirip paman kuto. Mirip sing keno pon paman. Ningalan nekien nane madan benah nekien dan madan beli. Nene iring bapo nyen nang sekarang. Nawang ditiang Gusti Pade. Ditiang sampun nguningan kewentan dua agung putran punapi anduk ditiang ibun dan ngego napi atur ditiang niko. Sekadi sampun niko kawentanan ngayani pati aku singa niko. Bliago.
Dados beli lali ring sikian titiang. Titiang wantah rabin beline beli. Hei, nyen artinya bani-bani. Ngaku mau beli agong marap kapen gelas. Nyai Kusenawa. Ne mula rapen gelas saya. Nyai kula patot. Yen kene parisolah nyai ne. Adi, siapa napi patutnya beli melaksana mangken. Ya, Gong. Yang di jalan loh nek teko. Yang mana sedeman ada nak loh nenek. Ngomongnya orang beli saya ngajak beli. Sudah dia jani. Aja nak loh neo. Belas suka. Nah, Ratu adi tegak Bagong. dewa. Yen ketok pangide dewa marap kapen beli. Mula beli misadio. Mapan bani yo. Ngelakang lingi beli ini. Adi atnya suari dewa. Dong sing medayo. Aksa mangrakan beline. Napi kade naneng rana. Mertu kadi mangken belitan eling ringangani dewane. Sakya walu. Ada pengide beli marap kape nanti. Yen tan ni dewa kere sarau. Pun napi dados. Aingih di Agung. Mangkin beli sampun eling ring sikian titiang. Sampun napi kayu ni dewa manggil. Tak tiang nak beli. Tiang nak beli. Dia nak sosok. Adi. Tutak deh jani beli subanawan. Maka Cina ne nak mula sing tuah dolen, nak mula dol aben lah, iya di dia ada sekali. Rugro Ratu Dwago. Sampun eling palunggo cokor dewa lengangan palunggo cokor dewa Dwago. Pandan kesuwe kawendanan yaji kan. Nyanto siriko ring purian. Sane mangkit jagi ring di tiang palunggo cokor dewa. Wali malih kepurian bangyang di tiang. Wendanan panakipun ipane agung. Nggih, mangkit. Iring di tiang palunggo cokor dewa. Nejani ada pengide gelam arab kapen paman. Mapan udah piana ipaman aku. Neng rangang rok gelam paman ini. Jani ada pengide gelam arab kapen paman. Lautan kengken patut paman melaksana. Rakyat yo yayu menit. Kento yang pengide gelam arab kapen paman. Nggih Ratu Dwago. Bangyang di tiang nguelan kawendanan pianak di tiang. Taleripun pianak di tiang, pianak ipati agung di tiang jagi nguehanipun Ratu Dwago. Malinge palunggo cokor dewa ring purian. Nah paman yen gitu. Gila bakal ngepurian malu. Ngiring rakan adi. Adi, ngiring kok purian adi. Ratu Gusti Patih. Yang terserah ring lawan muncul. Yang penting nabi anu. Yang jagi ngiring dua agung diisir. Dua agung putra. Nah kene nyen jeneng ayu. Jani bapo mapi tutur kabeh nangani jenenge. Do pesan yen jeneng melaksana buka keto kuwi yen jeneng. Api ku dianggeng-geng anak kula getih papo Mas. Jane bangsing kesuwen yen dini ada di tengah ngalas lan jane mewali ke Karangpatian. Ajak bareng-bareng jane
memarakan ben itu pangsido nyen anak buku jeneng rahayung manggihan sane kesukaan kerahayuan kerajangan di jagat ngiring sane manggil mau pamit sareng